स्विडनमा देविसा कहाँ छौँ हामी कहाँ छौँ हामी Disneyland Frankrike. यसले छोरी यता यता हेर त मेरो साथी यही हो यही साथीलाई भेट्न आएको स्विडनबाट हात तल त छोरी देख्छ होला हात तल देख्दैन होला Deve ser princesa Ayaba. Elsa. Oh, Elsa Anna Ayaba. Bonjour, je m'appelle Elsa et elle, c'est Anna. David. Si gentil et sympathique David. que je me sens déjà chez moi. Bonjour, je m'appelle Olaf et j'aime les gros câlins. C'est de moi dans mon bras, tout de suite. Tous ces gens-là, si David. मेरो बुढो यता हुनुहुन्छ Anna, tu ne trouves pas qu'il y a une atmosphère? मेरो साथी यता हेर भाइसँग बोलेको